Da li vam je potrebna velika investicija od par hiljada evra kako biste mogli da snimite sebe i da podelite sa svetom šta imate na umu i na srcu? Odgovor je ne. Danas želim da podelim sa vama par savjeta i trikova kako možete snimiti video kvalitetno bez ikakvih ulaganja ili možda sa minimalnim ulaganjem. Ukoliko imate ideju i najobičniji mobilni telefon, vi možete činiti čuda. Za ovo snimanje mi ćemo koristiti jedan stalak koji možete uzeti za 15 ili 20 evra, možda polovno i malo jeftinije, i ovaj držač za telefon. Da biste mogli da montirate telefon na stalak, ovaj držač je 300 dinara. A telefon, moja pretpostavka je da svako od vas ima telefon u džepu sa nekom kamerom. Ovo je najobičniji telefon koji u ovom momentu možda vredi 100 evra, tako da koristimo najjeftiniju moguću opremu kako bismo mogli da stvorimo kvalitetan sadržaj. Ali pre nego što se bavimo tehničkim stvarima, želim i jednu stvar da naglasim. Kažu da je kvalitet snimanja samo kraljica videoklipa, ali sadržaj, ono što vi govorite, ono što imate da predstavite u videoklipu je kralj videoklipa. Ukoliko nemate dobar sadržaj ili priču, ne vredi vam ni najskuplja moguća oprema koju možete kupiti. Bolje je snimati sebe sa web kamerom, a imati dobru priču, nego snimati sebe filmskom kamerom, a imati bez veze priču. Dakle, prva stvar na koju morate obratiti pažnju je taj takozvani storytelling. Uvod, razrada, završetak, da bude i korisno i zanimljivo i da bude smisleno. Dakle, krećemo. Prva stvar, morate odlučiti da ćete snimati. Ja sam odlučio da ću snimati u stanu gdje živim, u ovom ćošku, zato što je tu fotelja, tu su knjige, tu ovako to lepo izgleda. Naravno, možete izabrati prazan zid, najidealnije je ako zid nije baš beo, da ne bi bilo previše dosadno, nego ako je obojen, ali budite kreativni. Druga važna stvar je svetlo. Ja sad kao što možete vidjeti, ja ovdje imam krovni prozor, tako da je ovo za mene idealno, imam tamo prozor, skroz sam osvetljen, skoro mi uopšte ne treba nikakvo dodatno osvetljenje, ali ipak ne želim da iskoristim samo prirodna svetla ove prostorije, nego ću da okrenem sijalice na plafonjeri prema sebi kako bih dobio još više svetla. Budite kreativni sa svetlom. Lepi kadrovi u filmovima se često postižu zato što je tim uložio mnogo vremena u osvetljenje. I ja ću malo da se igram sa svetlom, tako da ću da iskoristim ove šarene sijalice kako bih mogao da osvetlim ovaj deo iza knjiga. Ovo već počinje dobro da izgleda, evo još jedan detalj, ovo je jedna lampa. Počinje da mi se sviđa kadar, razmišljam šta bih mogao još da ubacim, šta još imam u kući. Lampice koje koštaju 300 dinara u Isku. Mislim da ovo sad lepo izgleda, uzeo sam ovu zelenu biljku i zamotao lampice oko listova. A sada postavljamo telefon. Mislim da ovo je jedan lep kadar koji bi mogao lepo da isfunkcioniše. Ako malo iskrivimo fotelju da bude lepše. I ono što je važno da uradite jeste da kliknete na taj mračni deo slike kako bi cijela slika bila malo svetlija. I da mi vidimo na što će to da liči. Dakle, sada imamo sve. Imamo dobru priču koju ćemo ispričati, imamo pozadinu koju smo ovdje namestili, imamo lepo osvetljenje sa ukrasima ovdje, imamo stalak sa telefonom i spremni smo za akciju, ali fali još jedna stvar, to je zvuk. Kao što možete čuti, audio je katastrofa. Prvi savjet jeste da zatvorite sve prozore kako biste smanjili buku. Drugi savjet jeste da kupite jednu bubicu koja košta, na moment, ovo je mikrofon sa 6 metara kabla za telefone, a može da se koristi i za fotoaparate. 6 metara je sasvim dovoljno ako odete u BM Focus u Novom Sadu ili Beogradu, ili ako odete na njihov website za 20 evra možete kupiti. Ili ako lično pitate da li može 19, oni će biti primorani da vam daju za 19 zato što su meni dali za 19. S ovim ćemo da rešimo audio. I da vidimo, ok, da stavimo ovdje, već je mnogo bolje, možete i provući ispod majice. Sad, audio je mnogo bolji, čujete da ima kao blage distorzije, to je zato što moj telefon loše procesuje audio, bilo koji mikrofon da upotrebim, prosto je takav, kod drugih telefona to će biti drugačiji, ali će u svakom slučaju biti znatno bolji kako god okrenete.
To je to za danas. Nadam se da ste nešto novo naučili ili makar bili inspirisani da napravite nešto slično i da podelite vašu priču preko interneta. U sljedećoj epizodi mi ćemo da vidimo koji je najbolji besplatan program za video montažu i koji su neki najosnovniji koraci koje morate uraditi pre nego što uploadujete sadržaj na YouTube, Instagram ili Facebook. Vidimo se sljedeći put.